Mayap. Mayap ayabak po kekongan amakiramdam karing radyo at manalbe king kekatamong Facebook live streaming. Pagmasusyan tayang eni ing banalamisa para king mumunang aldoning novena, parangal king Virgen de los Remedios, para king kana mapulot anam abanwang anibersaryo ning koronasyon kanonika. Pakyabe tala naman karing panalangin tamu kaniting banalamisa, ing kapasalamatan at ring kapagnasan ning radyo ning kakatamong arkidiocesis. Kambeda ring talapagobra, ring talapakiramdam at ring mamye kasaupan, anting pamagsadya para king kapitong banwang anibersaryo ning radyo ning kakatamong arkidiocesis. DWBL 91.9 Bright FM, king daratang a Septembri a 7. Ing kekatamong kapagmasusyan ning banal a Eucharistia, panimunaneng Reverend Father Robert D. Feliciano, Kura Paroko ning Parokya ng San Jose, King San Jose Malino, Mexico, at Director ning Archdiocesan Commission on Catechesis, ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga. Abe-abe tayang ikantangeni ing dalit a pamuklat. Kilagiri pampo ning anak po ning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginuta mong Hesu Kristo, ing lugod ning Diyos at ing pamakiyagom ning banal na Espiritu, mantabe kekayungan. At keka antimurin. Sabi na pong Charles, iniing mumunang aldo ning kekatamong nobenaryo, anyapin niya ko pumagtaka no ring den kekayong Paris priest no may magmisa na la, makagreen la, at ikami po maka-white kami kening radyo, uling bubuklat tayo kening radyo, ing kekatamong pamagnobena, para king kapagsadyan ning koronasyon, ampo ing kebayta ning Nuana Birhen Maria. Kabang pagsadyan tayong pagmasusyan ing misteryo ning lugod ng Kristo, tanggapan tala rin kasalanan tamo, at ipaniga po tamo king Ginoo, ing patawaran ang pampasik na nga nakatamo. Aminan ko, King Diyos ang mapamakalulu at kayo kapatad, ing mi kasala kumbina, king pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat, ulinita ipanigapuko kang Nuan a Mariang Kapilanman Virhen, karing sablang anghel ampon banal, at kayo kapatad, ing ipanalangin yu ko king Diyos aginutamo. ing Diyos alubos mayupaya pakaluluwa na katamo, at kim pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasana kimbye alang angga. Amen. Gino pakalulu, Gino pakalulu, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Gino pakalulu. Gino pakalulu. Manalangin tamo.
O lubos mayupaya at alanganggan Diyos, binyeme ing wana Birhen Maria, ing maligayang indu ning anak mo, antimong metong aasyas ning sikanan karing sablang mamaos, king kasawpana, king kapamilatan ning pamamilatana, maging matibe kami sana, king kasalpantayanan, mitutugon king kapanayan, at pamandatila king lugod. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Makiramdam tapo king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Asa sa lugsuga na ning Espiritu, ing sablang bage, pati na ing mga lalam ng parasan ning Diyos. Nino ing taong makibalo king isipan na ning tao, subali mo king Espiritu, at syukeya. Inya alang makibalo king Diyos, nung aliwa mo ing Espiritu na. Aliwa ing Espiritu na ning yato, ing tinggap tamo. Ing Espiritu at tinggap tamo, ya ing Espiritong ibat king Diyos, banabalo tamungan ing sablang kalam, apig kalugna ning Diyos, ke katamo. Uli na niti, kami magsalita karing amanong tiruna, ning kabyas ng tao, nune karing amanong tiruna, ning Espiritu, ban apalinomi ing katutuan espiritual, karing panok nanganana ning Espiritu. Dapot ing ena panok nanganan ning Espiritu, enalamalyaring atanggap ding kalam, amanibat king Espiritu ning Diyos. Enala siguradong aintindihan, alalang kabaldugan para keya, uling ing ulagara, malyari mong mayakit agpangking Espiritu. Ing taong panok nangana ning Espiritu, balo ng atulan ing ulagana ning sablang bage, dapot alang ninuman makapanatul keya. Antimo ing sasabyanan ning kasulatan, nino ing makibalo king pamisip na ning Ginoo, nino ing makayibye kausukan keya, dapot at syuke katamo, ing pamisip ng Kristo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Makatuliran niya ing Ginoo, king sablang dapat na. Makatuliran ya ing Ginoo king sablang dapat na. Malugod ya at mapaglunos ing Ginoo, banayad ya king pamimwa, at kukupas ing lugod na. Mayap yalub ing Ginoo karing sabla, ing kayang lunos, at syuking sablang dapat na. Makatuliran ya ing Ginoo king sablang dapat na. Ding sablang lelangan mo puryanda ka, o Ginoo, at ding memalen mo pasalamatan da ka. Ipamalitara ing ligaya ning kekang kayaryan, at ing kekang kayupayan. Makatuliran ya ing Ginoo king sablang dapat na. Ipakilala doring sabla, ring mayupaya mong dapat, ating maligaya ng kamalan, ning kekang kayaryan, ing pamag-ari mo alang kapupusan, ari ka kapilanman. Makatuliran ya ing Ginoo king sablang dapat na. Tapat ya ing Ginoo karing sabla ng pangako, at pawangang mayap ing dapat na. Sa sawpano ring maliligalig, tatalakad na la, retang at syuking kabigwan. Makatuliran ya ing Ginoo king sablang dapat na. Parangalantaya ing mayap a balita. Hallelujah. 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 Ing ginuman tabi kaya kayo, At keka antimurin. pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Kim panahon na ito, mintay Jesus king Capernaum ing metong karen balent ning Galilea. Tiro na la ring tao king aldo ning Sabat, meniglo langan king pamanuruna uling impamagsalita na ating kayupayan. Ating metong nga lalaki king sinagoga ang maki-espiritong marok. Kinulisak yung masikan nga na,
Nano ing buri mo ke kami, Jesus ning Nazaret. Minta kawari keti bang mo keng lipunan? Balo ko nung nino ika ing banal at tubod ning Diyos. Nga nang minutos Jesus king Spiritong marok, manahimik ka at lungwal ka king lalaking yan. Bitbat ne ning demonyo ing lalaki king arapanda, lingwalya kaya at ene penasakit man bitasa. May nga pamulala ring sabla at ngara king metong at metong, nanong klaseng pamagsalita yan? Pati king mitmong kayo pa yan, ayutos na lang Jesus, ding Espiritong marok at mamintuno man kaya. At ing balita tungkol kang Jesus, may kalat king sablang sulok ning lugalayta. May pabalita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Nano po ingke kayong takot kimbie. Ito anak yung Ingles. Fears in life. Maneta pong kakatakutan nyo, ang takot yung kimbie. Kaya katamo po tintamo nga san phobia ne po. Ang pating kang specific ka emuag yung gawan. Halimbawa po, datang ating phobia keng matas. Na po tanga at yula keng matas tang gagalgalatud, nakas ka na tibok ka puso, ngara po sasabi, da po agyo na pinagadagad tampong bala mo mag-collapse la buridati pala. At tatandanan ko po karening kayabeng pari, minsan ating pong seminar, uning mag-aral la po nila, uning menu pala pong kwarto, nok po king kaskop, ipalang metong karela, atin niya pong fear of maskop, tambala mo masasapok kitya. Napining kaya kit derugoy kayong buntok papalual niya kitang awang eti niya pong rehas itang apartment. Makakanya niya rugok. Kapitangan ng bengi balada nung nananuya. Yan pala, managalya pong panisngawa uling feeling na kayong sarili na masasapok kitya uling atin niya palang fear of masko palugal. Bibiro-biro tamo po pero teng katutuan. Di pong talagang taong tatakot kendan mo. Bisa mandilo. Yung sasabyan na po tugtugan ng sarili na banamo milalakoya angin uling dulo keng lupa na dalabas yung danom. Na yung gagawa na puro ko, tatawlin yung buntok ng tugtugan, potang kay dutukunan niya mo, sa tutod keng kayang arong. Uling talaga po kanong feeling na milalako niya panisngawa. Those our, kanya-kanya pong sabi rapin na katakutan kem biyeng harapin po. Ikayo po keng makiramdam, nano po ing manalbe, nano po ing kayong maging fears in life. Ngarapin po, may it be phobia or karanasan na keng sarili mo na emo akalingwan na. Nano yita, we have to identify, ngarapin po sasabi. At pong taong tatakot po ken dalumdum. Tingkay pong kayabi ken parokyang eni, matudtud niya po, makasindingan sulo, napin balami, makagising niya pa. Pero kakabukas siya po yung sulo, napin po singilang ko na kanini, uling makasindi sulo, nadaragul kay po ko. Tapo pa talagang akit may makasindiyang ang po sulo, nga ko pen. Namuna po bala ko ba? Kara, kadis oras na, namanigaral niya pa pala. Ini pala po, may patudtud nung madalumdum. Hari na po. Sa bagay, diyan ako po, kung naman mo buring makasindi yung sulo, pero buri ko tapos ang migising ka, tingka po nga ani nagasala. Mo sana totally black. Ngarapin po, nang kay itang sulumi po, kitang kisulu ko, kitang kilwal, anong no ka rin po, panikwanan ko, akakit kay po. Nabata-batang milingad ka, akit mo, mo po basta matuling. Ako po balo nung milyari kiti San Fernando, uling kaya kami po king San Jose, nanding galingal doon, na po nakasikan ng uran, 3:30 in the morning. May pagising ko po, kaya sikanan ng ulan, aliman po ito, may pagising ko mas matindi, may nuldul, may maksing, tapo pang terminong kapampangan na matindi, may maksing induldul, may patalakad ko po, na po kasikan, unin niya pong talakad ko, madalumdum, wala palang power. May tapo yung power, tang automatic siguro, kaya sikanan nitang may maksing, may automatic po na yung power. May patalakad ko po ng akit ko madalumdum, di bibalik ko po linuklok. Kasi ala kang akit eh. What's the sense na makukal, lungwal ka, lana ka man nakakit. Pero pinan mo po seconds, may balik. Nening kaya ngarapin po kaya katamit. Sa part of our life, nening kaya po talagang ngayon kabisa, kaya madalumdum. Wari na. Imeto nga bale, dalanan may alayan sulo. Potang kay,
Balo mo naman natin kuryente, alayang bitasan sulo. Mamulayin na ka. Bakit po? Tapating at makatanod kay ngawang, ngarapin po sasabi, kay dalumdum na. Uling po, tamo po buring madalumdum napin po kay katamo. Kasi in dalumdum po kay katamo, our concept is, apin ito in the realm of the evil spirit. When it comes to darkness, dalumdum, yawari na po. Kabaligtaran, pangin masala, panatag ka, masikang kalub, uling masala, yawari na po. O ikakatama naman po kasi, yung sala, apining realm of God. Yung sala na ng Diyos, ay wari po. Napin nandiyan pang aldo, daytime, ngara. Pero po tang linawi kaking banwa at naking makadalumdum, lalo na po ngayon. May itong tamang sabihin, ay, makatakot. Mura natang masikan. Wari na po. Pero patang halimbawa, minuran, patang kay binlagyan sinlaging aldo, ay salamat at tining aldo, langining malan. Ngara po, yari na. Kaya katamo po, it's always the darkness as the realm of the evil and the light as the realm of God. Ngara po. Kaya kalan niya po yung katamang pananoy ta. Napin, tamo burikan dalong dumuling feeling ta kaya sarili tamo. At yung maroko espiritu ken. Fear of darkness. Ngara po. Tingko pong balong pituglong-tuglong at fear can be etamo. Natin ang connection kay metong at metong. Harapin po. Muna, tatakot tamo kay dalumdum. Puling balo tamo, masakit yung kentyo kay dalumdum. Mewari na po. Kadwa, tatakot tamo pong magkasakit. Kayo po, okay mong masakit kayo. Wari niya pong mga COVID la. May eman po pobya, stress tamo, potang nga balitan meaning meto nga tao, meteya keng may COVID ya. Kami po, may katakot kami ng mataining kapatid bing pari kay nakana. May COVID ya po. Kaya may gumpisa kaya po may gulo. Nano ba dapat gawan tamo? No karon ba dapat mulay? Potang may atin ng panamdaman. Nino ba dapat in contact? Tapo ba makanya? Because we are afraid of illness. Lalo na po sinabi daw kay ka, ating kang sakit. Kaya na po, Roma, na ako yata. Kasi ito yung pong connection nito eh. Potang ating kang panamdaman, definitely, ngarapin pong sasabi, atin na mo naman ketang point ken sarili mo na asabi mo na inining kamate ko. Ewari na po, ating masakit. Ala naman bisang tanggap na, ay, bisa na akong mate. Po, kaya kalan yung maging reaksyon tamo, ako pa bisang mate. Kainakan ko pa. Karakal ko pa tanasan kimbye. Ewari po na, dating ng connection, potang indalumdum na ipanamdaman tamo, nang minsan apin tangat totonting kang panamdaman, kayong sarili mo, uling, nang kayong takot tamo, itang potak kamate may tate, tamo bisang mate. Ewari po, reta po rin nakakit ko, tauli po nga kakit ko. These are my personal reflection na po. Kalyan nyo kuman po pero ating katutuan. Tatakot tamo po nga ng pera. Ewari, tatakot tamo nga ng pera. Mumunan dili. Naman itang the luxury of buying this and buying that. Ewari na po. Tanong sasakto ka mo ating may kasakit. Baka na ano. Ewari po. Napin yung misan, ipakramdam mo kayong sarili mo, napin may kakatakot tamo po, kayong alakang pera. Uling balo mo kayong sarili mo, is itong alakang pera, may sakit ka, mate na ka. Nang kahit po tamdamdaman, tiya po pepa ulo, alaki pong pera. Ewari niya po, daramdaman tamo ita. Tiya pepa buren niya po, katayagad pepa check up, alaki pong pagpa-check up. And these are our fears in life po. Kayo po, nanula pa rin pwede yun dagdagan. Sabi ko minsan, nang kahit tintamong takot kayong tao, uling may kapobya ka kayong taong ito, minsan nasakit na ka, putang kayo feeling mo kayong sarili mo, panasakitan da nakangandeng nga ganang ng tao. Napin kayo nang sabihan daw, may kesa uling may sakit yan, may nasakit siya kita minuna ng relationship, bisang manasakit pa si Bayo. Napin, alina akong mag-boyfriend, alina ako mag-girlfriends, tuna ako kanini, single forever, nga po. Uling atin lang pong phobia kayong sarili da. Marang kutang, nanggawan tamo ka rin eh. Paborenta na mo. Sabihan tamo, ala na ako manakarapat ating kung sakit. Narapin sasabi, wari po, nangakarapat ko, unta nang tatakot ko kayong dalumdum.
Talagang yan muna ako napapagdadunan kay madalumdum. Opo, there are realities in our life na kailangan tamong balo. Napipugitang ko na din kay kayo, nanubain kay kayong kakatakutan o takot yung kimbe. Kailangan tala pong identify. At while identifying them, kaya po sarili mo, naman pwede sabihin mo kaya sarili mo, ang balo ko na, tatakot ko kaya man. Kailangan tamo pong atinggawan. Wari niya po. To answer, kareni pong bagay nga rin, deni pong question sa rin in life, there will always be an answer. Marapin po. Kaya nung tatakot ka, kaya may itong bagay, atin mo rin nating pakibat. Po. At nanong maging pakibat tamo? First line na po ng first reading tamo, sulat ng San Pablo kareng Corinto. Sasabihan na po, asa sa lugsugan na ng Espiritu ing sablang bagay. Pati na ing mga lalam ng parasan ng Diyos. Sasaglugsuganan ng Espiritu. So, buri na pong sabihan, there will always be an answer. Nano pong answer tamo? Ito pong matindi tamong kapanaligan kin Diyos. They may not be answered immediately, pero balo tamo po, it is through our faith, ang po pangking kapamilatan ng kapanaligan tamo king ginungarapin po, may pakibatan. Man siguro kitang aktual at eksaktong paralan, pero balo tamo, nang kay may kakasikanan, may kakatula, kaya katamong daranasan. Linya ping gospel for today. Sabi na, amano na mo, nga napin po, agyo na yung titabi, imaro kay Espiritu. May nga biglala, katindi na magsalita. Kita mo sinabi natin ang epekto. Wari po, the same with us. Kailangan po, sabihan mo kayong sarili mo. Di na mentapang yung sarili mo. Amano mo kayong sarili na balo mo, susuglunganan ng banal na Espiritu. Amano mo kayong sarili mo, nasabihan mo, labanan ko ni. Dapat ako papaydayig, wari. Uling nung papaydayig ka po, harapin sasabi, masaya yung maro kay Espiritu. Wari po na sasabihan na kay katamo, puta po yung maro kay Espiritu ka noon, kasi kan kay katamo, putang may natamo. Putang may natamo, rin sabihan, belly low tamo keng faith, didakal tamo isipan problema, putang kay, itang, it can easily enter into our life, napin yung kay, madidepress ka, feeling mo kayong sarili mo, unanswered in ganagan ay awari niya po. Pero balo yun po tinyang kabaliktaran nito. Mismo yung ginuyan sinabi at paganakana kay katamo San Pablo, it is when I am weak that I am strong. Wari po, sinabi niya po San Pablo ito, it is when I am weak that I am strong. Yes, we are weak. Luluba nakatamo ni Moro kay Espiritu wari po. Pero sabi ng San Pablo, it is when I am weak that I am strong. Bakit? Potang mangay na ako, hindi muna akong dilingawsan, ingino. Potang mangay na ako, ingat yung mumunang isip ko, ingino. No fear, amanyira ka na ako ulit. Agad potang ating kung takot, gino, yung isipan ko, gino, yung kanakong awsan. Aw ni po may kadingakakit kung gewanan ng gino. Karetang tao nga tsuka rin. To make them realize that here is God at yung Diyos karela na pinpotang nanong manitang takot, marokay spiritong isipan da kimbera na bala mo paganakamo mo kayong sarili mo. At yung Diyos, magdatun yung Diyos nga napin po, amano na para kay katamo na mamiyasikanan. Napin po itam meto nga si katakapampangan na kantang ni kinompose ng kapatid na pari nga na, katatakot, na po sasabi, warin kamababalisa, at siping mo, na po. Every time na damdaman kayo mo, ito po bala mo para ka na ako. It's an assurance that when I am weak, I am strong, because just think about God, sabi rapin po, and trust in the Lord. Siguro po nga tamo everything follows. Talakad kayo po para kayong panalangin ding malda. Inwan na Birhen Maria, ing asyas ning kasalpantayanan, antabayanan na katamo, king dalan papunta king anak na. Manalangin tamo bang ayapusan tamo naman sana ing kasalpantayanan, kapanayan ang pong lugod ape pakit na. Nga tamo pong manalangin, Gino, pasignangan mo ing kasalpantayanan mi. Gino, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi.
Papanatilyan mo lasana king pamanampun ning Nuana Virgen Maria, ing banal a Papa Francisco, i Florentino ing obispumi, ding sablang obispo, pari ampon diakono, at ding sablang susuyo king banal a kapulungan mo, ipanalangin ta king Ginoo. Inupasaknangan mo ing kasalpantayanan mi. Maging pigagap da sana ding mamuntukan miking gobyerno, in katapatan ampon katutuan, as simpanda karing memalen, lalo na karing pakakalulu at magkakasakit, pauli na ning pandemya. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi. Ayapusan taya sana ing katapata ng Maria, ing tala ning pamipalaganap king maya pabalita, banapas yagtamu kapamilata ning pamibyebyetamu, ing kasalpantayanan at inggap tamu, karing pipumpunan tamu, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi. Manakit lasanang kapasngawan ding pakakalulo, karatunan ding malilili, kapaldanan ding masakit lalo na retang miyapektuan king COVID-19, antimurin ring aliwa tamo pang kapatad a masakit, lalo na di Ermina Nunag, Marie Emil de la Cruz, Arlene Gomez, Alicia Gomez at Budong Alonzo. At kapayapan ampon kanawan ding maliligalig, kapamilataning pamipatututamo king amano at dapat, king maya pabalita ning kasalpantayanan, kapanayan ampon lugod, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi. Sa gananalasana ning Nuana Virgen Maria, kambening anak na, king maligayang kayaryaning igpa, ding sablang meyangubye, lalo na ring meyangubye pauli ning COVID-19, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi. Tanggapan na sana ning Diyos ring kayadwanan tamo, lalong-lalo na ring kapag nasan tamo ban miligtas kaniting COVID-19, ring kapag nasan da ring sablang makayantabe kaniting kaorasan, ring kapag nasan aparalada ring kaya katamong talapakiramdam king radyo at talapanalbe king Facebook Live, karing miyayaliwang programa ning kaya katamong radyo, ing kapasalamatan antimurin ring makapasubali ng kapagnasan ning radyo ning kakatamong arkidiocesis, king pamagsadya tamo king kapitong anibersaryo ning radyo. At para mo naman king kapasalamatan daring makatuki, Ronnie at Baby Conception, Edmond at Cora Tiksay, Joan Tiksay, Junjun at Brent Aquino at JJ Aquino, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi. Ginong Jesus, ing Birhen Mariang indumo, ya ing pialimbawanan mi king pamanuki keka, apakyapusan misana, ing pepakit ng tetagan king kasalpantayanan, kapanayan ang lugod, bang apagsilbyanda ka at ding kaparaming tao, antimo ing gewana kekaba ning biyana. Iti adwan mi, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Dalit tamo po para king pamagsadya karing ayin. Kapuri-puri ka,
Manalangin kayo kapatid, baiting kay katamon daon, matanggap yara paning Diyos, igpanglubos mayupaya. Tanggapanes sana ning Ginu iting dawon karinggamat mo, king ikapuri ampon ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplala mo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Ginu, lubos a banal ay pa, king sala ning kasalpantayanan, king kapamilatan, ning pamamilatan, ning malugod ay indu ning talapagligtas, ding ayin ang panalangin, mi papanatilyan na da kami sanang matatag, king kasalpantayanan at sasawa king pamaglugod. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing ginuman tabeya kaya kayo, At keka antimurin, itasyula rem pusoyo. makatas nala king Ginu. Pasalamatan tayong Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tuneping karapat dapat ampong matulid, sukat ampong makakabos, ing puryan ampong pasalamatan da ka, kapilan man ampong nukarin man, para karing dakal, kapag mulalan, ning lugod ampong grasya, at tigtog ning maganakang lugod mo, kang nuan, a Birhen Maria. Pepanatilyan meng, mirenatan king mansa ning kasalanan, amana at ning kasiran king katutuan. Mimusingan king pangabirhen na meging karampatan yang santuario ibat nukarin yung mibait in Kristo bang mipahayag ang timong sala ring bansa at esposo ning banal a kapulungan. Midilo king grasya ning anak mo, saslagya king balayan mo ang timong metong at tala ning kapayapan ampong metong asyas ning kasalpantayanan. King mapupupus at tulami keti king yato, kakablas mi ing dalit ding angkel ning banwa, kabang pupurianda ka king ligaya, numan, alanganga. Ikapining banal oy pa, iking sibol ning sablang kabanalan, uli na nito, ipaniga puming itugtog me ing espiritu mo, antimon titipang ambun karetingayin bi, bampabanala na lo, at para kay kami, gawa na lang katawan, at daya ning ginuming Hesu Kristo. At tatanda na mi pakanitambengin mi panganyayaya, at bayo na ku sanub dinaw nimbiena, kim pamaylasa ampong kamatayana, king waning tinape. Pepasalamatan na kaampong pinuri, piraso ni tinape. Dinuang ne kareng kayan disipulo nga na, kunanye iti, ikongan, at kananye. Uling itiyo, ing katawan ko, ami dawn para kay kayo. Makanya mo naman kay ba't ningapunan, king waning kalis, pasibayo, pepasalamatan na kaampong pinuri, dinwang ni iti, kareng kayan disipulo, nga na, kwanan niya iti, ikongan, at minumko kaniti. Uling iting kalis ning daya ko, indaya ning bayo, at talangang gantipan, amibubu para kay kayo, at para karing sablan tao. Ban kanita, may patawaran lading kasalanan. Daptan nyo iti, king pamigagana kayo, kanako.
Ipasyag tayo po yung misteryo ng kasalpantayanan. Inyang ini gagana kami o mapamakalulungig pa, ing kamatayan ang pompangasubli ng mebye, daraon miya keka itintinape ng biyempo ng kalis, ng kaligtasan, layon ming pasalamatan keka, impepalerian mo kaming matampang talakadarapan mo, ampong sumuyo keka. Ikamingan sana misulusulu, antimong katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal ay espiritu. Ganakan mi uyigpa ing banal kapulungan mong makalaganap king meto yato, bang miganap king lugod kambe ng Francisco ing Papa mi, i Florentino ing Arsobispo mi, i Pasiano ing Obispo Merito mi, ding sablang pari ang pondiakono, at ding sablang susuyo king kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatid bing minuna ng pepay nawa, kimpihong kapanayan, kimpamanyubling mebye. Idala mula at ding sablang mayang nabye kim pakalulu mo, katamasalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kingang karapat dapat magkamit kimbye alang angga, bang kambe ninwa na Birhen Maria induning Diyos, kambe ng San Jose, ing esposo na, kambe rin wan apostol, kambe ng San Fernando, San Gabriel Arcangel, at kambe da rin sablang banal, ang mabibiyay kalugod-lugod ke, kaking kekabaning panahon, apo riyan, ampong apaligayan da kasana, kapamilatan ng Hesu Kristong anak mo. King kapamilatana, kambe na ang pokeya, kagum ning banal ay espiritu, sablang parangal, ampong ligaya keka, o Diyos, igpanglubos mayupaya, manggaman king alanganga. Amen. Kimit mong kapanaligan king igpa, mausta mo po kayo, karengamanong mituro kaya katamo. Ipatawad mo ke kami ring salami ke ka anding pamamatawad ni karing mi kasala ke kami mga emo kami pay sa Ikabus mo kami kisablang marok o igpa,
Malugod mong ipagkalub ing kapayapan king panahon mi, ban king kasopan ning pakalulumo, mitimawa kami parati king pamanalipan ning kasalanan, at mikabyus alang kasasagkulan kisablang kaligaligan, kabampanayan ang pompagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos ming i Hesu Kristo. Uling keka, ing kayaryan at ing kayupayan, ang poning ligaya, manggaman kingalananga. O Diyos sa igpami, ing ginuming Hesu Kristo, sinabi na kareng apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. Emusa na babalik danding kasalanan mi, nune pansinan mo yung kasalpantayanan ning banal akapulungan mo, at pamayapan ng pompisan metong may agpangking kaburian mo, ika mabibiye ang pong magari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapaning ginu, mantabe sa kapilanman kay kayo. At keka, antimurin. Bakit tamo po imikakametong tamo king kapayapan? Kapayapan po kay kayo man. Cordero ni Diyos, ang inalako, iyong kasalanan ninyato, makaluluan mo kami. Cordero ni Diyos, ang inalako, iyong kasalanan ninyato, makaluluan mo kami. Nyo ing kordero ning Diyos. Nyo imilalako king kasalanan ning yatu. Nuan la reng mayaws kingapunan ning kordero. Ginu e kumatampang tanggap keka, dapat iyag kasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. Apo Maria, di mo kaking grasya, ulingin ginong Diyos at iyukeka. Nuan ka dapot lalo, yang wana tutug, pingbunga na ning se tukunan mo.
Para karing makiramdam karing radyo at manalbeking Facebook Live, makatanggap communion king pisikal aparalan, abayan da kayo ngeni king pamangadi, kaniting dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsyuka, king kabanal-banalan as sakramento, kaluguran da ka, maigit king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka, dapat pauli na ni ngening penandit, era kaatanggap king sakramento, umekamu man espiritual kening puso ko, kakaulanda ka, bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka, emo sana ipaintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Abe-abe tayong pangadyan ngeni ing panalangin, king induning kapaldanan, ameyango iba't king panalangin ng Papa Francisco kang Maria, Salus Populi Romani. O Indong Maria, panekang saslag karing daralanan mi, antimong metong awaga ning kaligtasan, ampon kapanayan. Ipanibala miloring sarili mi keka, o kabulasan ding masakit. King Cruz me kirakeka, king kasakita ng Jesus, at pepanatilyan mong matatag, ing kasalpantayanan mo. Ika Virgen de los Remedios, balo mo ing pamangailangan mi, at apipiho mi ing ibyemo iti, ban kanita, antimo karin king kana ning Galilea, makapagbalik kami king tula, at magfiesta, kay batniting panahon ning kapagsubukan. Saupan mo kami o induning tula, ing manusig king kaburyaning ipa, at gawan mi ing amanwa ng Jesus ke kami, aminako king sarili na, karing kasalanan mi, at memusan karing lungkot mi, ban adala na kami king kapamilatan ning krus, king tula, ning pangasubling mebye. Amen. Manalangin tamo. Ginong Diyos mi, mamantabe king banal akapulungan, mo karing mialiwang paralan, pasalamatan da ka para king sakramentong kay bat mi pamuntinggap, layon manalangin kambe ning saup ning Nuana Birhen Maria, ba magintutu kami king kasalpantayanan ketiyatu, kanita tamasan mi ing pamangaral king ligaya mo banwa, iti adwan mi, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing ginuman tabeya ke kayo, At keka antimurin. idukuyo po rin buntukyo para at manigapo king bendisyon ning Diyos. Ingig pa ning pakalulu king kapamilatan ning lugod peka kamal ning ima ning anak na bendisyonan na kayo king kabusalan ning king kaisipan ampong katawan. Amen. Yesu Kristo ingwan abunga ning sepupunan ng Maria, igani na kayo karing bertud at gawa na kayong lalong kalugod-lugod kaya. Amen. Ing banal na Espiritu, aking upayana, dilungani ingwan a Birhen, pagkalaman na kayong tula, ampong kapayapan, bang makapibebe kayong antimong metong mo king kaisipan, ampong puso, king familia, ning banal akapulungan. Amen. Bendisyonan na kayo ning Diyos, lubos mayupaya, kilaginig pa, poning anak, poning banal na Espiritu, Amen. ume kayo king kapayapan, ipasyagye ing mayap a balita. Salamat kin Diyos. Ingin duming balen kekeng lalawi
Inganggang emalempig na lamong lamak, metulalang dakal, ke kapasalamat. Kasalbantayanan, niyunlad, milagnaling pamikalukot, agad linanganak. O Virgen de los Remedios, damdam aking kekenya abus. Iligtas mo ken ikabus, ing sablang